Hello guys, karon magama ko og gansilyo. Patanawon mo na ko og unsaon ako pagama. Ngayon ang kamot guys, oh. Ibalibod sa small finger and then na Iman kumunay. Ano naman na? Sa kanay. Sa kanay. gansilyo. Siyo. Mm. Maguna siyo. Ayo girl. Ayo girl. Ayo ayo.
Help ka ni nanay, girl. Thank you. Get the baby on the chair. Just so cute. Oh, a puppy. Say, excuse me, guys. Come guys. Excuse me. Me. Nag-uwan na. Asa may imong iyon og mag-uwan? Rain. Rain. Go away. Come and get another with the water rain. Rain, rain, go away. Kantahin sila, girl, be. Rain, rain, go away. Come and get a little ibang. Rain, rain, go away. Itong never enough. Never, never. I'm not trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Gina. Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, Oh, the shining all the stars without your spotlight, all the stars still from the night sky. Go. Yeah. Never be enough. Sigos sa Gina. Never be enough. Stars of gold are still too little. This hand could hold the world a little. Never be enough. Never be enough. Oh, so good. Never, never. Never, never. Gina. Me. Nabaligtos, maninin mo na. Ang ba naman? Head. Ganda siya. Head and shoulders. Way. Head, shoulder, little toe. Head, shoulder, toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes, and eye and ears, and mouth and nose.
ABCD. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. No, I know that A, B, C, that time is the hash, should given to be Usa. Count. duha, tulo, upat, lima, unong, pito, wayo, siyam na pulo. Uno, dos, cuatro, Tres. Cuatro. cinco, Seis. seis, Siete. siete, Ocho. ocho, Nueve. nueve, Diez. 10. Usa, duha, tulo, upat, lima, usa, katso, Nila guys. sengko, Kani siya guys, wala pa ni siya nahuman. Dili na ko ni siya humanon yun sa kaadlaw. Kung kanus ara ko makalugar o gama. Mukuan na ko ani mo. Magansilyo na ko og mga one line kada. Ang purpose yun ako niya nga nagama ko ani is para cellphone nga sudlanan. Para protector po sa cellphone kung isod sa bag. Hapit na ni siya mahuman guys. Sa mga wala pa ka-subscribe, please don't forget to like and subscribe for more videos nga akong i-upload. O sa mga nakasubscribe, na daghan kayong salamat ninyong tanan guys. And keep safe always.